Kulai chuni hibro ka result kabade jong ka post office kabade gane jong manai arjar fly hi ka mi hu manai me kabadon ki post kumba 6000 tamai shi khandoi spa khandai phol lai nek menum tai boro ki post kabade jong di GDS te gitu ki bahasa selek ngatrai ki layo notice hi langba ki mobile phone ki jong ki la pha na po office na GDS online special drive me kabade jong manai me not is circle this one. This shortlist candidate should get a document verified to additional head mentioned against name on or before 17 July 2023. Pihak belaj verify jelade hal neswa khanyo trik jumna July. Pihak belaj ki badai napo Shillong pihak belaj hang ne hapo GPO hang ne Shillong hi ko ka post office ko hang ne Shillong mo nam ta ka ne. Tangen page ta ka Meghalaya division Meghalaya. Te sedang na position R hajan rus pa live khandai. Neswa ban sedang ne ngasuk kalong ka pas ngodio hama ban page gini result kwa hiru ban penmi ru balai belum komta pa mo na ki UR kategori ki bayo ki de benya po Haryana na po Bihar mostly majority mo kita te na ki ST bre ki babun ki bayo ki de na po Telangana Rajasthan kumune benya Rajasthan ST Rajasthan te napo Meghalaya ro gidon ki boyo nomor kabun ka post mo karon ko ba sejar tam te napo Meghalaya ro gidon tang ba kelong ko ba susi beden mar ba ki babun ki boyo ki debet ki bana bar jalla kawai kadai ka problem kadai na ka language mo language mar ba kadai Hindi or English te kadau ba ki yo ba ki bana baru mar ki nang lot dai ke Hindi ne English pe yang nai pemnum la bani compete mo war ki ne ba yo 60% te mono bala nya compete na ka UR napo Haryana gini boyo dan adingre ne ST ne khandai na po Rajasthan ne Shispa po Bihar UR dan adugre khandai pra dan adugre yang Shispa persen Manipur division pinom la banya khas Meghalaya jong igim don ki bayo Shispa persen ka embos gim don bayo Shispa persen mo kata te sure mujudon bayo Shispa persen agal gere 98 ji i hangne ST kategori yo panajar Rajasthan te mut sangat no ki mana Meghalaya ki yo ngam tip shu kanongot ki Meghalaya na ka shajar tam ki wadai na po Meghalaya region kanongot ki bayo ngam tip shu agal gere 4% kini te ngam nam ong shu ba 4% full ba 100 to 100 ba ne West Bengal UR West Bengal te gitu ki bala yo kalis te kan sami mo kan sami handu 4 list 5 list ro kan sami be lekin habai abej mar ma tribun ni kini kinam wan hira te ngin saya ab ya kataru te kini ki bala yo pede sobha ban le report no la daw ko ban join ya kan ka mo agu gre kini ki debes po garo mo gre amagaw UR 100 ST non Meghalaya division 98%, Amarsang 98%, Amerian ST 98%, UR 100, EWS 100, 100 EWS tengim don repot Meghalaya. OBC 100 po Haryana. La imad ban page Amkhang 100%, Ampagre UR 100%, 100% ban imam ha. ST 96 okay 100%. UR 100% ST 95 Madhya Pradesh ne ya kapos ST ro yo na po Madhya Pradesh te Rajasthan 99 ST Raigad Chhattisgarh ni not eastern kembun bahamo sampai hi sa check hi ngatrai pro kila yo message hi ba sha select idon mana Meghalaya ro mangi bun be bana bar mo UR Haryana, Bihar, Gunma, Chhattisgarh, Manipur division, Manipur UR Shispa, hindi bu Shispa tangla imasha 100% tama. And ST 95, Telangana kibun bama bayo na po Telangana jongga ST kategori kham nam marga po Telangana kibun ide ST diyo ba the ST 95 kibun ma ST 92 Telangana Warangal Telangana ini Warangal Telangana ST
Neru Khamnam Telangana 92%, UR 100%, ST 92, Dilmang, Dilbot, Dipogre, Nepogro Hill di Barok gini. Dengan page Kishnong gini Pokasi Hill, Giri Apal, Gindo Bera, Gotugam, Jadugiri 90%, Marpus Kebun Maha, Kini Kerdo 97, UR ST 89, Meghalaya Division, Toke ST Kertumbiang, Warangal Telangana, Yok Banaga Telangana, Kerlo Bihar, Yaka UR Yok Bana Bihar 97%, ST 90 Meghalaya Division, okay. Ne OBC tinggi don rek tu di hok ban Yok Bana Bar, UR Manipur, Bana Manipur Abun Bathap, Light Plang WS Mai Bihar, UR Haryana, ST Chhattisgarh, Langmar napo Telangana, ST Nerlation napo Nagaland, Chhattisgarh, Haryana, Rohtak, Lapangap, UR Haryana pun mah Haryana juga UR Haryana Bihar kita hi. ST 88, UR 98, ST 88, UR ST 88, PWD 77, Lempuj, Madan Maroj 95, Madan Maroj ST 88, 89, Madan Ruai UR 100, Meghalaya, Madan Ruai, Magalpara ST 87, Malangkasi 88, Sonipat Haryana 95, UR Marik Maubon, Modern Mauplang, Maudet, Po Haryana, Musafar Division. Te gitu ki buku ban page ya kane kelis ngan sabuk kaling sa download hi na po website mo kala download bar ki kerteng. Te gitu ki baca select ru ngan thara gila yo hi ki notice bagi mobile phone ki jongki ban tip. Te gitu ki bompat mi kerteng kin sa app yang saya ka second list ka third list ka fourth list kin sa mi. Te yai app kita kin sa pen mi na po website hi na po kane ka post office website. Ki post hang ne ki mi bon man mar gidon ko ma no shajar tam ai post takraw ki bon ha telayo load ki bana Meghalaya gi don gi bayo tama ki bon hi ki bana mar jala hi ki kata tam lalen hi Patna Division UR 95%, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Telangana, Bihar, Telangana. Ni athai seven page ro. Aduh, ko number ko Meghalaya Division, Rong Jambi, Rang Pagai, Wongro, Barit percentage, Andai, Prap percentage, Unema, Bilaspur, Chhattisgarh, Rokol Para, Yuk Nampa Chhattisgarh, ada Prap percentage, Prapnya PWD UR, Knafnya ST yang ke Prapulai, Sakwa. Prab RST Sakwa Meghalaya, okay, lam dem Meghalaya tu dem khasi hi ta. Samin Bugol, Prab tu Meghalaya tu ST. Ne Samin Sigre Prabsan napo Telangana, anu Telangana ta. Majority Telangana mo ke ST. UR tu majority are Bihar and Haryana. Patna UR 95, ni. Bun magalis takadam la shuban pen page lut baro te sa page MP Titaliar 95 East Division Bihar Madhya Pradesh Talangmoy yo bana Madhya Pradesh Prapulai Panjpra Meghalaya Division Meghalaya Division okay Umdang Satai Prapsan Nepal Nepalai Umdiang Siar Umyang Prapsan
ST Provinsi Penyiasan Telangana ini Umyong ST UK Meghalaya Provinsi Meghalaya Vaishali Bihar UR ST Provinsi Meghalaya ST Propra Provinsi Telangana ST Umshuru Atur ada Mizoram tang hadu kaba lai nhiều prasau teka link jaga website ngan sabu apa description sa checking tu download hinang tu sa page gi percentage hadu bakat no balas do ngatrai prapa ari last percentage jonga list 1 kane teka submit sekali list 2 sekali list 3 sekali list 4 tekan up saya kan hadu khat new tarik ban verify na dem nang tu sa pen mi ka list dan sa pen tip yang nam tal mi ka result tek tu gi bal ayo ro kin sa yo notice di na pen mi ka second list ro tang ni jum tip kemudian